Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdah. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'dah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuwçylar, biz Muhtasarul Viqoya attуу kitepten sabagыбызды улантуудабыз. Orozo kitabine jetken biz, jaratkan Allah'ın bardığımızga toğra түшүнүк берсин. Har bir okugan nersebиz менен amal kılıp, anı başkalarga dagın jetkirүүчүлөрдөн kılsın. Sufyan bin Uyayna rahmatullahi aleyhi ilim alıp atkan kişilerge mintip nasihat kılgan jeri var. Avvalul ilmi al-istima'u. İlimnin baştalışı bu kulak töşöğü menen, kunt koyup uğuu menen bolot deydi. Mına ошондуктан sabakta oturgan kezde iki jaka karay berбей, alakсыбай, tek gana oşol uğууга biz mani bereli. Kulak töşöp uğalı. Summal fahmu, andan keyin anı түшүнүү deydi. Kulak töşöp jakşılap uqqandan keyin anı түшүнүү deydi. Summal hifzu, andan keyin anı saktap kalуу, jattap kalуу deydi. Жазып калуу. Мына ошондой аны бышыктап, бекемдеп жазып калуу болот. Жазып калышыбыз керек. Суммал амалу. Андан кийин биз ошол ар бир уккан нерсебиз менен амал кылышыбыз керек. Арамбы арамдай, адалы менен адалдай, макрусу менен макрусудай, кыскасы дал укканыбызга жараша амал кылышыбыз керек. Сумман нашру. Andan keyin mına ошол algan ilimibizdi taratышыбыз керек. Жайылтышыбыз керек. Өзүбүздүн жамааттарыбызга, мечиттерибизге барып сабактарыбызды өтүп таратышыбыз керек. Үй бүлөбүздө барып таратышыбыз керек. Кайсыл жерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, бир илим халкасы кылып, ошол жерде динибиздин жеткирип алышыбыз керек. Урматтуу окуучулар, эми китепке кайталы. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا يَفْسُدُ بِأَكْلِ مَا فِي أَسْنَانِهِ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْحِمَّصَةِ إِلَّا إِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ فِيهِ ثُمَّ أَكَلَ. Adattagындай бул сүйлөмдү сөзмө-сөз которуп алып, андан кийин бул сүйлөмдү чечмелөөгө киришели. Китептин жазуучусу Аллах Таала бул кишини мейримине бөлөсүн минтип айтып атат. Kişinin arasında kalıp ketken nerseni jeş menen orozosу buzulbayt deydi. Eğer de oşol kişinin arasında kalıp ketken nerse nokotton kiçine bolsa. Birok eğer de oşol kişinin arasında kalıp ketken nerseni oğuzundan çıkarıp andan keyin kayra jey turgan bolsa orozosу buzulat deydi. Kıskası avtor bul süйлөмдө Oğuzunda kalıp ketken nerseni jeş menen kaysıl uçurda orozonun buzulgandığı tuuralı bayandagan. Bul süйлөмдө bir iki maselege toktolup ketkebиz abdan jakşı bolot. Birinci masele, ушул maselenin ökümü tuuralı iki köz karaş var. Abu Hanifa'nın şakirtlerinden bolgon İmam Zufar rahmatullahi aleyhi degen ulu alımımız var. Bul kişinin köz karaşı boyunca tiştin arasında kalıp ketken nerseni jeş menen orozo buzulat. Köppü az bal ayırması yok. Oşonu jesеңiz orozonguz buzulat deydi. Al emi kalgan 3 imamımыздın köz karaşı boyunca Abu Hanife rahmatullahi aleyhi, İmam Abu Yusuf rahmatullahi aleyhi, İmam Muhammed rahmatullahi aleyhilerden pikiri boyunca tiştin arasında kalıp ketken nerse janağı nokotton kişinerek bola turgan bolsa orozo buzulbaydı. Bul süйлөмдө ayta turgan ikinci mesele, karasanızlar illa iza ahrajahu min fihi summa akala. Birok eğer de oşol tişinde kalıp ketken nerseni koluna alıp kayra jey turgan bolsa anda orozosu buzulat. Bul jerde nokotton kiçine bolsa da ele orozosu emne bolot buzula beredi. Üçüncü ayta turgan mesele, oşol tişinin ortasında kalıp ketken, arasında kalıp ketken nersenin çoğunluğuna jaraşa kafarattın mildet bolusu jönündө. Эми чоңдугуна жараша ошону жесе кафарат милдет болбойбу. Бул маселеде биздин алымдарыбыздын 3 көз карашы бар экен. Abu Yusuf rahmetullahi aleyhinin fikri boyunca
noqottun ölçömünçe bolsa kafarat mildet bolboyt deydi. İmam Zufardın pikiri boyunca kafarat mildet bolot deydi. Üçüncü pikir mildet bolboyt deydi. Üçüncü pikir hiçbir bölgen emes, mildet tiştin arasında kalıp ketken nerseni jeşmenen ne bolboyt? Mildet bolboyt degen. Mına uşul üçüncü pikir tuğra. Kıskası tiştin arasında kalıp ketken nerseni jeşmenen emne bolboyt eken kafarat mildet bolboyt. Albatta orozo buzulat, kolunuzga alıp çıkarıp deseniz, birok kafarat ne bolboyt? Mildet bolboyt deydi. Wala bi akli simsimatin madgan. Kitaptın yazıcısı Allah Teala al kişinin meylimine bölösü mitip aytıp atat. Bir küncüttü. Küncüt dep siyadandan aytadın da nemeni nanın üstüne sevip koyuşat ko. Mına oşonun bir danını çaynap jeşmenen orozo buzulbayt deydi. Avtor kitaptın yazıcısı bol süylömdö bir dana küncüttü çaynap jese orozo buzulbagandыгын bayandagan. Birok bul jerde bul süylömdö bir kança masele kamtılgan. Birinci mesele madgan dedi, çaynap jese buzulbayt dedi. Mına oşonduktan egerde tüptüz jutup ala turgan bolsa orozo buzulat. Ekincisi çaynap jegende küncüttün damın tamagında sezbese buzulbayt. Halkta tamagında sezbese buzulbayt. Al эми küncüttü bir dana küncüttü alıp alıp çaynap jegende tamagında jana küncüttün damın seze turgan bolsa anda orozo buzulat. Üçüncü mesele. Çaynabay jegende kafarattın mildet bolusu turalı talaş var. Çaynabay tüptüz jutup ala turgan bolsa kafarat mildet bolo bolboybu degen talaş var. Orozo buzulat. Birok kafarat mildet bolo bolboybu. Tuğrası mildet bolgondugunda. Tüptüz jutup ala turgan bolsanız kafarat mildet bolot. Bu süylömdögü törtüncü mesele egerde sırttan jese buzulat. Sırttan jese buzulat. Al эми egerde janagı tiştin arasında kalıp ketken bolsa janagı küncüt, jokorudagy misalda aytkanыбыздай orozosu ne bolboyt? Ozundan çıkarıp kayra jutpasa orozosu buzulbayt. Wa audul qay'i yufsidu in kathura wa inda Muhammadin rahimahumullah in uida. Kitaptın yazıcısı Allah Teala al kişinin meylimine bölösü mintip aytıp atat. Kusundunun kayra kaytıp ozgo kirip ketүүsü orozonu buzat deydi. Egerde köp bolsa, mil alfam bolsa, oz tollu olup durup kayra jutup ala turgan bolsa, oşonda kayra kirip ketse özü orozon ne bolot? Buzulat deydi. Al эми İmam Muhammad'ın köz karaşı boyunca atayın kayra jutup alıp orozonu buzat deydi. Özü kirip ketse kokustan ar orozon buzbayt deydi. Kıskası avtor bul süylömdö Kusundunun kayra içke kaytıp kirүүnün ökümün bayandagan. Bu süylömde dagın bir kança mesele aytış gerek. Birincisi, egerde az bolsa talaşsız orozo buzulbayt. Janagı kusundu özü kirip ketkende az bolsa mil alfam oz tolo bolboy. Az bolsa mesela bir kusok bolsa dep koy, al buzbayt, al anı. Al эми eger ekinci mesele. Egerde kusundu köp bolup özü kaytsa, siz atayın jutpadыңыз, özü kaytıp kirip kete turgan bolsa, anda orozonu buzabı je buzbayбы? Bul meselede iki köz karaş var. Abu Yusuf rahmetullahi aleyhinin köz karaşı boyunca buzulat. Al эmi İmam Muhammad'ın köz karaşı boyunca buzulbayt. İmam Muhammad'ın köz karaşına fatva verilgen. Az bolup özü kirip kete turgan bolsa orozo ne bolbayt deydi? Buzulbayt. İmam Muhammad aytadi. Üçüncü mesele, egerde özü kaytarsa, özü atayın jutup alsa orozo tutkan adam, yani kusundusunu. Anda dagın kayçı fikir var. İmam Muhammad'ın köz karaşı boyunca azbı, köppü, atayın özü eger kusundusunu juta turgan bolsa, anda orozo buzulat. Birok kafarat mildet bolboy. Nege kafarat mildet bolboy? Jokoruda ayttık. Jokoruda jada bir erejelerde ayttık. Bul adam balasını köngülü tarta turgan nerselerden emes kusundu. Adam jirkene turgan nerselerden. Oşonduktan bol jerde süröt jagынан jeş tabılgany menen ozdon kirgeni menen mani jagıdan tabılgan bolup esептелбейт. Al эmi İmam Abu Yusuf'un köz karaşı boyunca köp bolsa orozo buzulat, az bolsa buzulbayt. Uşul Abu Yusuf'un pikirini Bahrul Royıq'ta emne kılgan tandagan. Wa kuriha zavqu ve mazgu şey'in illa ta'amu sabiyyin daruratan. Kitaptın yazıcısı Allah Teala al kişinin meylimine bölösü mintip aytıp atat.
bir nersenin damın tatıp görü, jana bir nerseni çayno makruh bolot deydi. Birok egerde jaş balanın tamagın çaynap berse bolot deydi. Avtor kiteptin yazuvchisi. Bu sülemde orozonu buza turgan menen buzbay turgan nerselerdi bayandap bütkөндөн кийин orozoda makruh bolgon amaldardı bayandoogo kirişken. Şu sülemden başlap. Bu sülemde bir kança mesele kamtılgan. Birincisi, bir nesenin damın tatıp körü makruh bolot. Misalga tamak bışırıp atkan kezde şu tamaktın damın tatıp körü tutpaysız. Damın tatıp körü gana makruh bolot deydi. Birok egerde janağı ayaldın damın tatıp körüçü ayaldın küyösü je bolosam kuldun kojoyunu ötö jaman adep ahlakты bolso, oroy bolso, jumurtkadan krizlegen bolso, mına har bir bolor bolbos nese üçün uruş, talaş, tartış çıgara turgan bolso, oşondoy kezde janağı ayal tamaktın damın tatıp körüsü makruh emes. Al эми satıp alıp jatkandачы. Misalga bazarga barabыз. Bazarda bir neseni jey turgan neseni damın tatıp körүү maселеси kандай bolot dese, bul jerde eki pikir var. Kээ bir kitepterde makruh dep kelgen. Barıp satıp algan nersеңиздин damın tatıp körүүгө окуңуз жок dep kelgen. Ekinci pikir kelet, egerde aldanıp kalooунун korkunучу bolso. Argasız bolsam da jatkanda, oşondo makruh emes deydi. Bizde bazarlarda azı toltura aldı olur, kıyanatlar var. Oşonduktan aldanıp kalooунун korkunучу bolgon kezde damın tatıp körse ne emesken makruh emes deydi. Bu sülemdeki ikinci mesele bir neseni çayno makruh dedi. Bir neseni çaynaş makruh. Birok egerde jaş balaga tamakты çaynap berүүчү oğuzu açık kişi tappasa, je çaynoого muhtaç bolboy turgan tamak tappasa, oşondoy mezgilde çaynap balasına jedirse emneken bolot. Makruh emes. Al эми эгерде oğuzu açık adam bolso, je çaynabay içirүүгө мүмкүнчүлүк боло турган тамактар болсо, анда çaynap al balaga jedirişi emne bolup kalat? Makruh bolup kalat. Vel kublatu in khafa. Kiteptin жазуучусу Allah Taala al kişinin mehrimine bölösün mintip aytıp atat. Öğü makruh bolot. Egerde korkso. Emneden korkso? Bel suum çıkıp ketet dep korkso, öğü makruh bolot deydi. Avtor bu sülemde orozo tutuuchuga makruh bolgon amaldardın ekincisini bayandagan. Al emneken öğü tuuralуу. Emi bu mesele tuuralуу alımdarыбыздын ortasında kayçı pikirler var. Abu Hanifa menen Abu Yusuf rahmatullahi aleyhimlerдің pikirleri boyunca egerde cinslik katnaşka baruunun korkunучу bolso, men öpsöm, andan ары terengdeşip ketip cinslik katnaşka barıp kalışım mümkün dep korkso, özüne işenbese. Je bel suunun çıkıp ketүүnün korkunучу bolso, anda erkek özün ayalını öğüsü makruh bolot. Ekinci pikir İmam Muhammad'ın köz karaşı boyunca mutlak makruh. Başkaça aytkanda cinslik katnaşka baruunun korkunучу barбы жокпу, bel suunun çıkıp ketүүnün korkunучу barбы жокпу, ayırması жок makruh bolot. Bu iki pikirden birinci pikiri menen amal kılabız. Abu Hanifa men Abu Yusuf'un sözü menen. Oşonda ele öğü edemez. Oşonda ele karmo, ayalını karmo. Menen ayalı menen mubaşara fahişe kıloo. Mubaşara fahişanı darat temasında ötkönbüz. Mında çetkinde jılanga çabalda erkek menen ayal kucaktaşıp cinslik müçeler birbirine tiyüsü makruh bolot. Öğü siyaktı aldı ele makruh bolot. Birok mubaşara fahişe mutlak makruh. Mutlak makruh degenden maksat cinslik katnaşka baruunun korkunучу barбы жокпу, bel suu çıgabı çıkpayбы, ayırması jok, mubaşara fahişe makruh bolot. Emi urmatlı okuçular, atalgan nerselerden başka dağın makruhtar var. Birok kitebimizde kelgen emes. Mına oşolordu dağın ayta keteli. Alardan biri, oşol oroza tutkan adam özünün şilekeyin oğuzuna çoğultup uturu jutpay, je tükürüp salbay, oğuzuna çoğultup
андан кийин жутуусу макрух болот. Ошон үчүн шилекейди оозго көп сактабаш керек. Же жутуп алыш керек, же түкүрүш керек. Биз орозо туткан адам. Экинчи маселе истинжада мубалага кылуу макрух болот. Мындайча айтканда, аябай арткы жолуну бош албаш керек. Истинжа кылган кезде, жууп аткан кезде арткы жолду. Уят мүчөнү жууп аткан кезибизде арткы жолду. Аябай бош албашыбыз керек. Бир калыпта кармап туруш керек. Аша чабып неметүү, орозо арткы жагынан суу кирип кетип, орозонун бузулуп калуусунун коркунучу бар болгондон макрух болот ал. Үчүнчүсү мадмаза менен истиншакта мубалага кылуу. Тактап айтканда, даарат алганда, оозун жууганда гаргара кылуу, мурдуна суу алганда ошол сууду тартуу не болот? Макрух болот. Ошон үчүн абайлаш керек. Төртүнчү маселе кан алдыруу макрух болот. Эгерде алсырап оозун ачып калуунун неси бар, коркунучу болсо. Рамазан айында кан алдырсаңыз, алдан тайып, күчүңүз кетип, оозуңузду ачып алуудун коркунучу боло турган болсо, анда кан алдыруу макрух болот. Эгерде бул коркунуч жок болсо, өзүңүзгө ишенсеңиз, анда кан алдырсаңыз болот. Бешинчи макрух амал бул живачка чайноо макрух болот. Бирок бул маселеде талаш бар. Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча кандай живачка болсо дагы макрух болот дейт. Кандай болбосун. Ал эми мутаахир алымдар, кийинки алымдарыбыздын пикири боюнча, эгерде ак болуп, ак живачка болуп чайналган болсо, ошол чайналган живачканы чайноо макрух болот дейт. Ал эми эгерде кара болсо, же ак болуп чайналган болбосо, ал орозону бузат дейт. Кээ бир мухаккик алымдарыбыз, кийин келген ошол мухаккик алымдарыбыз мына ушул сөзгө фатва беришкен. Ал эми орозо эмес кезде живачка чайноодун өкүмү кандай десе, аялдар үчүн бул мустахаб болот. Аялдардын живачка чайноолору мустахаб болот, себеби алар үчүн ошол живачка чайноо бул мисвактын ролун аткарат. Ал эми эркектерге живачка чайноо тууралуу эки пикир бар. Биринчиси, үзүр менен гана чайнаса болот. Башкача айтканда, оозу жыттанганда, мисалга сарымсак жедик дейли, мисалы чеснок жедик. Чеснок жеген оозу жыттанат, ошондон кийин. Бирок ошонун дагы калың элдин арасында эмес, мындай жекече жерде чайноого уруксат. Жекече жерде. Экинчи пикир мубах дейт да, чайнаса боло берет дейт. Ошол биринчи пикир менен, биринчи пикирди көпчүлүк алымдар колдогон. Ошондуктан себепсиз эркектер жанагы масса эл көп болгон жерлерде живачка чайноолору жакшы амал эмес, ал макрух болот. Бул жерде айта турган дагы бир маселе макрух амалдардын бири. Таң атты деп күмөн пайда боло турган убакытка чейин сухурду кечиктирүү макрух болот. Шектенип калабыз го, таң атты экен, аталайт экен деп уже таңга жакындап калды да. Мына ошол убакытка чейин сухурду кечиктирүү эмне экен? Макрух амалдардан болуп эсептелет. Лассиваку, китептин жазуучусу Аллах Таала ал кишини мээримине бөлөсүн минтип айтып атат. Мисвак колдонуу макрух эмес дейт. Автор бул сүйлөмдө мисвак колдонуунун макрух эмес экендигин баяндаган. Биздин мазхаб боюнча мисвак сууланганбы, же коргакпы, түшкө чейинби, же түштөн кийинби, айырмасы жок, аны колдонуп тишти тазалоо макрух эмес. Бирок сууланганында, суулаган болсоңуз, Абу Юсуф рахматуллахи алейхи кайчы пикирде. Анткени анын пикири боюнча сууланган мисвакты колдонуу макрух болот. Бирок фатва ошол биринчи пикирге берилген. Жана бул жерде мисвактан максат жанагы мисвак, жанагы жыгач. Ошол мисвак айтылып жатат. Ал эми зубной паста кандай? Зубной паста колдонуу таң аткандан кийин макрух болот. Мына ошон үчүн Рамазан айында зубной паста колдоном деген адамдар ошол түндө сухурду жеп, дароо ошол жерде мисвак кылып алыш керек. Себеби кокус жутуп ала турган болсо, орозосу эмне болот?
buzulup kalat. Ошондуктан таң атканга чейин тазалап алыштары керек. Вал кухлу. Жана сурма коюу макрух эмес. Автор бул сүйлөмдө ошол көзгө сурма коюунун өкүмүн баяндаган. Кыскасы бир адам көзүнө сурма кое турган болсо, ал не эмес экен, макрух эмес. Ошондой эле мисктин жытын жыттоо дагы макрух эмес. Мисалга Айдар аба сонун бир мискти коюп келген болсо, машалла кандай сонун жыты бар экен деп жыттап коюу не эмес, макрух эмес. Мына ушул жерде кыскача сабагыбызды токтотолу. Жараткан Аллахым бардыгыбызга пайдалуу илим берсин. Кудай Тааладан корко турган жүрөк насип кылсын, канаат кыла турган нафс берсин. Амин я раббал аламин.